खुरुमजरी इमेज पाउदम मियंग ताबिरिबा ख्वाई पुनमकु अहान मक्तदा खेत्रमे मुनिंदोंग तरामनो उपसरे ngasiगी मरुइबा पाव हौजिक पालिबा सेंट्रल अमदी स्टेट सरकार असिदी पब्लिसिटी एडवर्टाइजमेंट अमदी फोटो सरकार हाइबदुनी हाइना हानगी चीफ मिनिस्टर ऑक्टम इबोबिना हाइक्रे कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम पांगथोक्रे लोइनना दिल्ली असेंबली इलेक्शन की रोड शो अमसुंग रैली पांगथोकनखरे हौजिक ngasiगी मपुंगबा पाव अमुक लोबिरसे कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी की लुचिंगबा हानगी चीफ मिनिस्टर ऑक्टम इबोबिना हाइक्रे हौजिक पालिबा सेंट्रल अमदी स्टेट सरकार असिदी पब्लिसिटी एडवर्टाइजमेंट अमदी फोटो सरकार हाइबदुनी वाफमसी ngasi कांग्रेस भवन दा पाउमिसिंग उनबदा इबोबिना पुंगदोखिबनी इबोबिना मखा तारदन मोरेदगी मंडले फाउबा लंबी थोंग सेमबगी थबकसिंग इंडियाना रेस्पॉन्स लौबा हाइना यानदुना थबक सुबा हौखिबनी अदुबु इंडिया गवर्नमेंट की थौसिलदा म्यांमार गवर्नमेंट ना थबक सुबा तोकपिरो हाइरकले मसी अखोई ख्वाइदगी इकाइनिंगाइनी सरकार असिना फोटो थेलगा न्यूज़पेपर दा हेडलाइन वहनबगी महुत्ता मियामगा पाम थबक तौबिदुना फोटो थेटपियु कांग्रेस की ओइनदी मियामगा पामगी मतुंगिना ऑपोजिशन अमा ओइना चपचाना थेनगनी हाइकी अगर थाजबदी फोटो उतोब लंबी कई कई मैम से लोख्रेब गवर्नमेंट लेरीद ऑनरेबल डिडेन प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह लागा हिस्टोरिक कंगला फोर्ट से मणिपुर की प्रजा सिनरमजे अखोई फोटो अमत उरमोने मोइन हजिक तौरीबी मणिपुर तौरमीब मैम से फोटो वाई चायने थम्फम लेरोब फोटो की सरकार है तारेने गवर्नमेंट से सेंटर चाप माने सेंटर से कॉपी तब है अदुना तौबियु याय फोटो थोटपियु थबकसु तौबियु सिनेब अखोइना हाइजरी उनबादुदा AICC की जनरल सेक्रेटरी उनबादुदा AICC की जनरल सेक्रेटरी अमदी मणिपुर की इंचार्ज MP गौरव गोगोई ने फोंदोखिबदा कांग्रेस वर्कर्स सिंगना BJP की सोयरब लेगांग असि मियामदा खंगनगदबनी स्टेट असेंबली ना लोइसनबा यारबा डिस्क्वालिफिकेशन केस अमबु सुप्रीम कोर्ट यहोनबा हाइबसी लाइबक थिबनी पालिबा सरकार असिना लेबाक असिदा डेमोक्रेसी चना हंद्रे ताकपनी हाइकी The BJP government does not care. That means they do not believe in democracy, because democracy means responding to people's concerns. Here people and the public are expressing their concern. The case is ongoing in the Supreme Court, and yet the BJP government says that the people can continue protesting, they will not stop. Press freedom index, women's safety index, India is going down. So under the BJP government, all of this is going down. What is going up is hate, lies and murder. थासिगी तांग कुंतरौकता पांगथोकदोरिबा रिपब्लिक डे थौरमगी ngasi full dress rehearsal पांगथोकदबगी मंगोइनना ngasi ayuk pung 4:45 rom tabda Imphal police ki manung chanba Nagamapal Rims Road crossing da masak khangdabasingna plan tawdun thamlamba yamna sakti leiba IED bomb pokhai khibada mafam adugi baragi yum amada leibi sahi taragi nipi macha ama paithoropa glass mache mamaida panbadagi Rims ta laikan nakhre Bomadu Rims crossing the Labour Dukan Amagi Mamang the Yumba electric post Amagi Makong the Labour Amonakai Maratagi Pokai Kibani Pokai Kibaduda Mapamadu the Labour Yum Amadi Dukan Kulong Mingsel Zingha Pakaiduna among Ata Toki Bomb Pokai with the Sokiban Pimachadu Mardia Wangkem Tahitara Apopa Marfi Wankaidagi Hosina Bomb Pokai Pamadugi Yumgi Barada Coaching Center Hangduna Labani Pokai Pamaduda IGP Clay Kongsai Imphal West SP Amadi Forensic Kangbu Laktung Yingsin Ki Bomb Pokai Kibagi Mayokta Pamadugi Dukandar Singna Dukan Tong Lolaga Wakat Mi Pam Pamlaga protest Kray
प्रोटेस्ट की प्ले कार्ड सिंह दुकान मचा मचा फमदुन हिंजरिबा इमुंग सिंह अवाब पीबिगनु पोखाइबा अदुना दुकान मयामगी लुपा लाख कुलनोमगी मान चांग मांग ताले सरकार मांगखिबा मान चांग सिंगी कंपेंसेशन पीबियु हाइबा वाहि सिंह थेटकी बॉम कनाना पोखायन किबनो हाइब खंगबा ngamdri लुप अमतना क्लेम तौरप लेट्री पुलिस केस अमा लखोटुना मखा ताबा इन्वेस्टिगेशन चतक्रे हाइरी चीफ मिनिस्टर एन बीरेन मणिपुर लेरिबा नाहरोल सिंहना गवर्नमेंट की जॉब खक्त तानबगी महत्ता अतोपा नहा सिंहदसु थबक पीबा ngamnanaba एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट लेननबा हाइख्रे वाफम असि चीफ मिनिस्टर नंगसी होटल इम्फाल पांगथोकिबा स्टेट असगी आईटी कंपनी सिंगी ओइबा कॉन्फ्रेंस फर्स्ट मिडकॉन 2020 हौदोकपगी तोरमदा अथुर मिथुंगी वारोल पिरदन हाइखिबनी कॉन्फ्रेंस अदु मणिपुर लेबा आईटी कंपनी तरा तरुक के अपुनबा इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इनकोट फाउंडेशन सिनबनी चीफ मिनिस्टर मखा ताना हाइखिबदा अयाब ममा मपासिंगना मखोई मखोई मचा सिंबु सेल यामना तिंगना मतम चंगना लाइरिक लाइसु तमलबा तुंगदा मचा सिंबु गवर्नमेंट जॉब फंगनबगी खक्त खल्ली असिगुंबा वाखलोन असिना हई सिंगलबा नहा लिसिंग कयागी एंटरप्रेन्योर स्पिरिट मंगली अमसुंग अमरोमदना गवर्नमेंट जॉब सिंग तानाबदा क्रिक क्रिक इनहली हई थोई सिंग थोइरबा नहा सिंग अनोबु वाखलोन गलोइना थबक थोरम कया पाकेट पंगमनबा असिगुंबा वाखलोन असि थादोकदबनि हाइनरदुना पालिबा सरकार असिना हगोललिबा एंटरप्रेन्योर सिंग अमसुंग सेल्फ एम्प्लॉयड नहा सिंगबु पीबा याब मतिंग पिनन थोरांग लई हाइकी Ngasigi Thorbaduda, former ambassador of India to Syria, Afghanistan and Myanmar, Sri Gautam Mukhopadhyay, Secretary IT, Srimati Jacinta Lazarus, Amasu Incot TEF ki President Piyananda Wahengbamsu, Dais ki dignitary sing oina saruyaki. Global approaching track na puthokpa single-use disposable cup Get Cup ngasidagi Chief Minister N Biren launch tawkre Global Approaching Track hariba asi Imphal the best tawba private company amani Get Cup launch tawbi thorum adu Chief Minister Office ta All Manipur Working Journalists Union MJUGI Vice President Sawam Bokul Jauba Sangai Express Manipuri gi editor Khogendra Khomram amadi Naharol Thaudangi Associate Editor Ten Subam Chandragupta su saru yadun pangthokki Thormaduda Chief Minister asigumba biodegradable disposable paper cup asi sarakpada apen phongdorni Panbayabadi global approaching track na hauzik size makhal anigi cup puthogli Beti Bachao Beti Padhao District Task Force Thoubal Sinduna Thoubal gi akoibada leiriba mairoi singi oiba career counseling program among asi Thoubal DC complex ta leiba DC counting hall pangthokre Thormaduda Deputy Commissioner Thoubal N Bandana, Superintendent of Police Thoubal Dr. S. Ibomcha, Manipur University Assistant Professor Dr. R.K. Lilapati, Chief Medical Officer Thoubal District Surveillance Officer Dr. K.H. Trustee, Center for Social Medicine and Community Health, JNU New Delhi Independent Consultant Dr. Saya Okram, Thoubal Forest Division MFS Chong Amadi, Educationist M.A. Salamna, अथोइबा मिठुंग सिंह ओइना सरु याखी लोइना अथोइबा मिठुंग सिंहना मखोइ मखोइगी पुनसिदा माइ पाकना होनाबदा थैनरखिबा स्ट्रगल कया माइरोइ सिंहना पाउदमदुना इंटरेक्शन इथोरमसु पांगथोखी डीसी बंदनाना हाई अखोइ नहा ओइरिबा सिंह नुपा ओइगेरा नुपीबु ओइगेरा पांदम अमगा लोइना लाइरिक निंथिना तमसी लाइरिक याउद्रबदी पुनमक अरेमबनी मरु ओइना नुपी मसा सिंहना हंथब वखल अमत लेटना लाइरिक निंथिन तमहौनबा होनसे मांगना मखा ताना हाई इनखललिबा नहा सिंगना टीनेजर की मतमदा यामना सेक्सिनबा तंगाई फदे मसिगिदमक नहा ओइबा माइरोइ सिंगबु मतम चाना कैरियर काउंसलिंग कया तोबिबा तंगाई फदे हाइकी उसी कोजागी रोज याम चाव टीनेजर औरपकी मतम स्टेट अंगांग सिंसे मागी खलनबी वखन स्टेट अब वखन खलन औरगदी अंगांग सिंसे मतम चाना मोसे अब पाम्बी ओइबा गंगनेबा अदो करिगुबा अंगांग सिंसिदा पिना फजना ओरिएंटेशन पीबीगी ड्रामा इदु तारगदी अंगांग सिंदो मतम देदा कोइ लांदा चखिबगी लंबी एम सेले सेदाइ हैजनिबगी लुपी खंदे लुपा खंदे पोगदी अखोइसे सासे अफरबा अमम ओइदबा यादे हैबनि वखलोन से सादसु लेबियु
Health Minister L. Jayantakumar hai government asina hepatitis laina asi English ni kontra fawbada mutataba pandam thamli wapam asi ngasi Jennings ki conference hall pangtokpa viral hepatitis with free vaccination gi empathy campaign cum awareness program amada saru yardana Minister L. Jayantakumar phongdokhibani man hai National Viral Hepatitis Control Program asi Government of India gi Ministry of Health and Family Welfare na English ni taranipan hongdokhibani laina asigi layangnaba center ani state asida hanana hangdoktuna lay amana RIMS ta aduga atopa amana Jennings tani government asina hepatitis ki treatment center amadi testing laboratory sing tuan ba district taret Chaubal Bisnupur Chandel Churachandpur Ukhrul Tamenglong amadi Senapati da su hangdoktuna lemna test tauba amadi layang bagi thabak hokre haiki Ukhrul district ki kamjong da sakhang daba laina na miyoi ahum sikhi bagi matang da paladuna Minister Jayantakumar na hiramasi matang da thidok na ba expert medical team thakre haiki ngasi ki thormasi Airport Authority of India National Health Mission Manipur Jennings Authority amadi ILPS India na pun khusam sinbani Thormaduda Jennings ki director Dr. T.H. Bhimo medical superintendent Dr. Jitendra Singha Airport Authority of India Imphal ki director amadi atai official kayana saru yaki Kakching Municipal Council ki ward number 1 amasung 2 gi ward development committee singna Kakching Municipal Council ki makhada municipal solid waste management ki matangda awareness pangthokpa source segregation ga loinana English ni taramatoi gi mikok thikiba duda leikiba yumthong singda phatta haudi thamnaba dustbin ani twin bin yanthokre Kakching Wairi Community Hall amasung Kakching Wairi Sabal Lekai Community Hall da pangthokkiba thorum sing aduga mari leinana Kakching Municipal Council gi chairperson Naurem Sanjit Kumar Nahai Swachh Bharat Mission hairiba scheme asigi makhada tarur tananba India ama puroknabagi pandam gi makhada dustbin ani twin bin yanthokpagi thabak packet pani Aikoi gi imung manungda nongmagi thokliba amot akai sing asigi manungda amuktang sinaraga sinaba yadraba makhalgi plastic sing asi tongana khandok naba chakhumdagi thorakpa achorpa phatta haudi lemhau khak sing tongan thambiduna municipal council gi phatta haudi khomba lakpa da tongan sinabirak naba dustbin ani asi yanthokpani haiki Kakching Wairi Community Hall amasung Kakching Wairi Sabal Lekai Community Hall da pangthokkiba thorum sing aduda Kakching Municipal Council ki chairperson Naurem Sanjit Kumar Vice Chairperson KSS Jaljit Councillor Singh Kakching Municipal Council ki Executive Officer Tunglut Khamintang amasung Executive Engineer Naurem Ramchandra su sarugyaki E-Post Electronic Point of Scale ki khutang da ration jantok na bagi pandam da training ga loina fair price shop agent singda E-Post machine janthokpui thorum ama DC office complex Chingdong Lekai Jiribam si pangthokre thorumasi office of the district supply officer CAF and PD Jiribam district ki makhal sinbani yanthokpui thorumadu da Salam Vikas Konthokjam Niaranjan Sorokhaibam Lokendro amadi Abdul Qadir na trainer sing oina sarugyaki ngasi Believer Eastern Church Synoid Kerala gi makhada Bridge of Hope Child Care Project Morena Sinduna More Town manungda leiba underprivileged angang singda ningtham thaga mari leinana ningtham khudol blanket amamam angang cham tarukta yanthokre ningtham khudol singadu co-coordinator Sagaulen Songloi social worker Naureng Sothe amadi Dekon Father Khaimillan Waifeina angang singda yanthokki Tang kuntok ta pangtok kadoriba humdram thoi suba Republic Day parade ki full dress rehearsal ngasi Jiribam district ta su pangtok rei rehearsal adu RK Sanatomi Devi Vidyalaya Jiribam ki campus tagi ayu pung nipan makhairom tabda hauraga National Highway Kuntra Taret faudna chatlaga Jiribam Higher Secondary School ki ground lamthongpam oiki aduga parade commander na Jiribam district police ki SDPO Thangjam Sanatoman oiki CRPF 7 IRB Manipur Police BDA personnel fire service Jiribam da leiba tongan ba government school singi mahiroi sing yauna contingent kunmanga henbana parade asida saruk yaduna march past satki
मोरेदा लेरिबा असम राइफल्स की कांगबुना लाइरबा लेबर सिंग चाक चामिनखरे ngasi AR की कांगबुना इंडिया अमदी म्यांमार की फ्रेंडशिप ब्रिज बनाकता पेट्रोलिंग चटलिंगेदा मफमदुदा थबक सुरंबा लेबर सिंग अदु उबदगी हाइबा लेबर सिंग असिगा मखोगी मिड डे मील अदु येनदुना चामिनना वारे लरो मतुंगदा लेबर सिंग चाक चामिनदुना मखोगी मतम खर लेमिनकी चाकलेन चामिनदुना लेबर सिंग लेमिनरीगेदा लेबर सिंग माइकेदगी मखोनी हिंगबदा थेंनरीबा अवाबा खुदोंग चादबा सिंग पौदमबगा लोइना ngasi AR की कांगबुना असिगुमा चाकलेन अमा सिमबीबगीदमक अपेन फोंदोकी सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी काउ इम्फाल की वाइस चांसलर प्रोफेसर एम प्रेमजित नाहाई स्टेट असगी सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी असि लेबाक असगी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी हुंबरामगा की मनुंगदा इंग लिसिंग तरानिपान फाउबदा तराहुमदोई सुब पोजिशन लापसी चौथोक चनिंगाइनी वाफम असि ngasi काउ की एनुअल इंटरफेस मीटिंग 2020 की थरुमदा काउ पांगथोकपदा एम प्रेमजित न फोंदोखिबनी माना हाई हौखिबा चही मंगा असिदा यूनिवर्सिटी असिना अवार्ड तरुक लौरे BC न अवार्ड तरा अमसु लौरे मखाताना फंगदबसु लेरी असिगुमा परफॉर्मेंस असिंग असिना काउना तराहुमदोई सुबा पोजिशन द लाकपनी नॉर्थ ईस्ट तोंगान तोंगानबा डिपार्टमेंट की स्पेशलिस्ट लिसिंग चामंगा हुमुद्रा काउना पुथोक्तुन थबक तौरी सुपर स्पेशलिस्ट मैटर हुपुतरेत सु पुथोखरे मपान लेबाक साइंटिस्ट सिंह थानबक थौरांग तौरी मसिना तोंगान तोंगानबा लाइन डिपार्टमेंट सिंह कानारगनी हाइकी ngasi thormaduda lawu singubagi pothok hena pothoknaba tongan tonganba line department singa khananenaki it is mandatory because actually we have to work together because ultimate the what to say end user is the resource poor farmers of the region, northeastern region, including Manipur. So what our farmers they are facing, because they are not they are what to say small and marginal farmers, and we cannot compare our farmers with. Assam da tongan tongan ba lalolup nipan gi militant pun chatruk nipu mari khulagi kona ngasi Chief Minister Sarbananda Sonowal mamangda surrender tawkre ngasi Guwahati gi GMCH auditorium da pangtokpa thoidokpa thorum amada United Liberation Front of Assam Alpha, National Democratic Front of Bodoland NDFB, Rabha National Liberation Front RNLF, Kamatapur Liberation Organization KLO, CPI Maoist, National Liberation Front of Bengali NLFB yauna lalolup nipan gi militant chatruk nipu mari adu official oina pangthokpa thorom amada Chief Minister Sarbananda Sonowal mamangda surrender tawkibani surrender gi thorom adu Chief Minister na phongdokkibada sarkar asina surrender tawroba singidamak facility punamak pigani thasigi anganbada NDFB gi president B Saurai Goraga government ka suspension of operation ki sign tawnaba leikrabani hairi lalolup nipan asigi militant chatruk nipu marina surrender tawkiba aduda nomai amadi maru yauna khulai cham humda taret loinaki hairi thormadu da saru yakiba DJP na punumak mainstream da laktuna miyang marakta telenaba appeal tawki ngasigi surrender program asi state adu da yamlab itihasik oiba amani hairi surrender tawkiba chatruk nipu mari adu manunda alpha ig yankai NDFB gi nipan yauri hairi Southwest Delhi gi Matyala da ngasi achoba rajniti irang haunakre hairi Delhi Assembly mikhal gi vote khomba gi Chief Minister Arvind Kejriwal amasung Union Home Minister Amit Shah na makoi gi party gi vote khomba gi road show amasung rally pangtok naki February 9 da vote hadanagadabani Kejriwal na ani suba term gi damak maki party AAP na seat humudra mak phangnaba pandam da vote khomli haukiba mikhal da AAP na seat humputare phangkibani Matyala gi piklaba lambi sing adu miyam gi samudra oiki open jeep amada tongladuna Chief Minister Kejriwal na mahaki supporters single laktuna local adu gi miyam khut somlaki amuk ana mai pak na honariba local MLA Gulab Singha Yadav su Kejriwal ga loinaki party gi anthem lage raho Kejriwal makhata na chatako Kejriwal haiba tan thada AAP gi supporters sing jagoi saduna road show adu gi saktam oiki Kejriwal na Delhi gi miyam da appeal tawdun haikibda
BJP amasung Congress ta vote pikibasing handakti AAP da pibiro 10 point guarantee card logthok laduna mangna haikibda free power pung kunmari thakna toti sing pirgani amasung ngang khudingmak world class education pigani haiki Jharkhand gi West Singhbum district mioi taret halambagi thodokpu thajin hanaba state government na special investigation team SIT ma sem krei mioi sing aduna Pathal Gadi ihogi mayokta lei haibagi damak Pathal Gadi yabasingna mioi singbu pharga hatok khebani hairi BJP na mioi taruna saba committee ama tigat anduna nimit tare ni gi manungda report pikhalakna ba thabul khot krei Sai Basa Buru Guli Kera Kungangda mioi taret tamthina halam kibai thodok adubu tejna ba Jharkhand Chief Minister Hemant Soren na special investigation team semna orat thokibani Chief Minister amasung Governor na Muhammadu da chatuna pibum yangchilagani hairi SP Indrajit Mehta na haikibada umangda sibakchang taret adu police team na thenarapatigi mihat adu gi maramda khangna rakibani makoi taret bak nomajing numit tagi thiba khangna lerakibani awaba taraba imung singda piba ya mating punamak pigani haina DC Arwa Ras Kamalna imung singda thadu piki hairi Sanabagi Pau ngasi Kumalampak Man Stadium da Hero I League 2019-20 gi Nipumathoi suba match ta Neroka FC bu Mohan Bagana 3-0 da maiti pikre ngasi sana kiba match ki first half ki minute kuntareta Mohan Bagan gi jersey number 16 Nongdamba Nauremna ahanba goal chanki second half horak pa minute yankai humdoida Mohan Bagan gi jersey number 16 na pirakpa pasta jersey number 9 Papana kau khiba kick ta anisba Mohan Bagan gi goal chanki aroiba minute ki extra time loramdai minute marfudram mangada Mohan Bagan gi jersey number 7 Komrom na ahum suba goal chanduna mai paki ngasigi match ki hero of the match ki title Mohan Bagan gi jersey number 9 Papada kusinaki Hauzik Hero I League 2019-20 gi table tally da Mohan Bagan point kun phangduna ahan bada leiri Punjab FC amadi Manipur Club Trauna point taramari taramathoi phangduna ani suba amadi ahum suba da leiri Neroka FC na ngasigi match maithi kibana hanagi point nipan damak leiri loinana table tally da taruk suba da leiri lakliba January gi tang kun manga da Trauga Aizol FC ga Imphal gi Kumalam Park da sanagani Hauzik aroibada maroiba pau amu hana pezare Hauzik paliba center amadi state sarkar asidi publicity advertisement amadi photo sarkar haibaduni haina hanagi chief minister Akram Ibobina haikre career counseling program pangthokre loinana Delhi Assembly election gi road show masung rally pangthoknakre ngasigi damakta di image paudam pijoba matang silo sinjari myam amu kanna khurumjari